Pripaki Chairman Hekhruzam Ibotomi Khuman Atopaming Kamdairin Khuman Atopaming Oja Inau Atopaming Oja Macha na Laikidabada Pambaina Luchingba UNLF na Awa Fundokpaga Luinana Laikidraba Luchingba Asigi Mafamda Yawal Ikai Kumnabudakri Lalolup Asigi Media Coordinator Jarai Rongba Thokchomna Kudek Piduna Thadorokpa Cherul Amana Hai Ahal Ibungo Oza Macha Asig Iraipak Asigi Ningtam Lanmi Ama Oina Anganba Matamdagi Leibaki Thabak Tawraki Oza Asina Ningtam Lalhoki Tamak Iripaki Thamdang Kayan Loduna Kumja, English Mapan Hufumapanda, Matam Adugi, East Pakistan, Hausina Bangladesh, Haina Kanadiba, Lebak Asiki Jail, then Lairaba Mato, India Amuk Puratuna Kumja, English Mapan Hufutara Nitoi Fauba, India Kashum Sang the Lake. Kudong Tiba Kaya Mayok Narabasu, Kashum Sangdagi Amuk Torok Laga, Akiba Amata Laitana, Adoba Tona Amagan Ludina, Iripak Amusum, Luki the Mak Awa Anati Dana, Yawaki Todang Pangna for the K. Ahal Ibungo Oza Macha Ase, Yawali Singu, Lamjing Namtang Pikiba Amaso, Biambu, Ningtam Lalhogi Itil Pikiba, Katok Pagi, Loiban Night, the revolutionary leader Amasune, Asigumba Atangwa Luchingba Amalaki Daba Asina, Pripak Kaktan Natana, Weja Lamdam Liberation Movement that Messinba, Waraka Daba Achoba Ahoba Amali Horakane, Luchingba Ase, Haidokiba Wangakpa, Warep Amalo Bada Yam Tina Tizilaba Matunda, Asan meeting Amagan within a Warep Lopa, Miyamgi Kwa Tabang Hamba Amade, Democratic Value, Ikai Kunaba Amade, Maroi Manau Sing, Tasin Komjin Bangamba Luchingba Amade. Luchingba Asina Lake Tabada, Awa Majak Nang Hongriba Imung Mano, Maduk Mapang Pumna Makim from that Lalonuk Asina, Tamo Shokna Sanjadi. Luchingba Asigi Tawa Yaudram Hagjangna, Ilay Paki Lesha that Tinduna, Ing the Chigna Yatab or Resin Amaso, Luchingba Asina Pam Teramba Wakalun Sing, Aduna Yawagi Lamjing Meda or Resin Haina, General Asina Makatari.